Kakam rap Krai, kadai kakam kabas lembha Hapoh ka Jylla Meghalaya nadu kipor bahendai hentai. Bun kilong shwa jungi ki bam da Krai ban Pynkhie ya ka Hapoh. Ban Pynkhie Biang ya ka jing rap Krai ka bala sedang dojan ka Food Safety Standards Authority of India ha ka jing pet jong ka Ministry of Health and Family Welfare ha ka arpu prabat arpu khandai tare ulber 8,000 arpulai kala penlong tamasa ya de ya thet hamadan malki Shillong ha ka bala wan ya shimbanta da bun kinong rap Krai na rilum khasi ba jantia. The stalls of our entrepreneurs and participants. Ayo bang, kat sini dia unu, ni bola bang tadi. Yeah, that day there was a program, no? In Nespas? Yeah, the other one, another one was there. The Nespas program we were not able to attend that day. We went there. Just imagine. These are all 100% millet, except for the bread. Our other products are all 100% millet, and we don't use refined sugar. We use jaggery. So we're trying to keep it and unsalted butter. Trying to keep it as healthy as we can. Excellent. Assembly session, and we're all literally very, very tired, mentally strained and drained. Have long life. Habai jingran hagani ka sngi da ka kongsan ka kong amprin amblengdo menteri penroi kamrep ha ka Jylla kala kentu ban kersiu thia biang ya ka rap Krai hagani ka Jylla. Tibo pen ban wan yo jing tip jing nang bat ban ai jing tip jing nang lem ye ki wei ki bampat smutho ya ka jing don kam jong ukrai kum uwei na kita ki marep ki bala ban malam shibon ki jing baha haka im lang kasalang skutanat shibon ban yu I baki nong rep ki jongi naka horticulture department ru baki wan baki niya snok tilang batkum kani ka program kabanya ram ya kata ka jing skong tho jong ka jing don kam jong ka department ka rep ka riang ka ba skong tho bat ka ba itho ya ka jing la ka jing nang ka jing tip jong kita kinong red ki badai ki dekot ba kong san ha ka imlang ka salang jong ka Jylla ka ba ki jongi. We're also very, very happy to see all these the most delicious items of millet. Thanks to the United Nations for recognizing millet as not only a very nutritious crop, but a crop that is actually dying in its cultivation. I have been fortunate in the last 2.5 weeks to understand that there are various areas across the state of Meghalaya where millet cultivation is also keenly integrated to culture. Amazing songs on millet, amazing dances on millet, which go on to prove that millet is a crop that is a valued-based crop for the people of the state of Meghalaya. Hagani ka yau yadi athet hamadan malki ladon lang ka Assistant Commissioner kam Nodal Officer Millet Mela kong DBS Mukim kong ar kurba ka pet ya katanat ka kwat ka khia bat kiwe ki officer jang ka sarkar Jylla. Namar ba ka amin sim oi namar ba ki nong rebis nong kisat nyum de bam don bathet ki ong ken pi vele kim wan la ban ti moi kantam yanga ti ngarung persang ban warkat sebang aktif untuk mapanjing mod naklijing mod mereka tarung na ampunyat tahu sampai lulus office minta berbela koi hakani pat mila bene ngaiba hajing syar de bagi trek bani rabun na du ajar arpeu arway minta pat ngimyo su ti ban supply kala don bapan ti bayu ti ngimyo su ban dia don staff dia
saja Jika mesin dengan yok tanggo bagi mesin man pengkut itu skum jong ni pura beri ban mesin man terlian di oven dengan bake di cake di muffin di yok the grinder mi yok lagi private dan di private mesin itu hadung kita tak penjat yau kumbu ni pilih mentah kumbu kilo kano ini penjat lem ini lagi nak ambil portion ni nak yang mentah dengan penjat di mangi itu untuk lah thok powder ba santau gram ni cheese pa ka sama benda kan badai kata ni namar badai ba rabi dengan sudi laga de umta ready benda kan ka bai package untuk bai dung bai gran kan gam kesu một cái yang suka kadang show khot ya pi kumno sini harus ka bi khot pi wan dia sarkar ti kala pharet na do arjar arpeu arpeu hi tamba dei na kada bom la ya jeu pinong rep pade ke subu itu da rep ibu jeng sistem sistem don matir ti kadang ko ni telot ba pinong rep takin long ka jing khot jong ka sarkar pi komentar ka sni dei komentar ka sni bade sa hi im kan sakwa kita men man rep ngar kwa ban rep pun ha hi tas nem ke long na ka leng jong ka sarkar le se da phi rep kum ta pi ong dan gum se man rep bon dei te shubu ma phi phim la ban pen ya yau hato ka sarkar ko ong ne i phi le se ka la ban pen ya yau ma kai ai ngira ba pi bisa rep chipon dengan ai ketian kan ko em ka sarkar di kala pen i gat kan ni kala lem ti dei hangi kan man wan lat kumno bangin pen ya yu Thank you, ma'am, for highlighting the important features Shillong of haji this teli jong ni te ko Shillong much needed information to encourage conservation. tiken haga niga berni ba sanpeu kilo de rungum ta sanpeu kilo kan long kan no te ka dot pi ke tiga dor di minta di nangkiu te mar ngabun di bapan tingi ber namar Krai undan hakti tingin tip no pinong repin ay ingin tip ra em long shu khin be kat ka ba ki la de phet ki briu hin kat no pi kala de te dum ta ken prap heu ni de yo ni u ba nam long bompat pengkoi bompat de ke bala de pengkut dei Spar la don bapan de tau tu bompat pengkoi under guidance of safest ke pila sau ibna em gum no ka job to success. ka kam rep hiti ban ong song im tem da yu tang ba la da don bathi ban agi brevish lu te ban rep Little exposure to tang ta hormones. manong roi dem la pi ban rep nong chi pilam tu pila ti bar san program tu ti nang la hi mar we ban rep sampai san program tiêu pun mi kat no kilo kan kasyong haga na tu bangi caran tu ladang ila ban say ban ra lu kitu gi bangi caran tu am let tu gi we jata sep tu mindan kaman brand untuk ila bat ni ko tingin pada bu hai ru tai jin ru kan dung lang sini tang ba san program ngin rep ti ar ni ni yo be ba san program